yung nakal kipisi ko yung kay bila kung lakbil tiba ko yabil ako kinehel mos maka ako sakshal Alejandro Yamatei matsatsman ke matsok ko yabil ko yachiho pero ako kay maka ako no kin kay nila kenya yabte lak mos ako na kanchanyol porque ate to twits kikeltnal ko medi ako matsash kelka kuke tuke maka ako medi matsachet keho tnom kekil tunto kane tunche ko kan bil keshal mach yapti tu ho covid-19 o ksh ke mach el kante ate to twits kutsik na kom mistin unakel khatsulo ka yapten aho shal aho Alejandro Yamatei no unakel to konsun natswaya chaliot kekalkale to konsun natswaya chaliot kekalqih porque bin kona ninska khunakal ninska shal matsok ko yabil ki machikim tu covid-19 akshi to hospital mistir to kan bil net oke tuntelu kyak ki inshah ok kha okske lo kabetle to hospital misir sta kwan shqo mistir be chokay porque mistir kan bil chi doctor absolutela ka ajo Alejandro Yamatei ka tokshishu yabil ti ngu net stma to kaybil ke machin yapti khaniste te titiho kalmil tok kwalte porque atano kin kaiwe wente lakmos ka wente ho sakshal netswe yol netswe chalyol titiho kalmil tok kwalte to konsumishti shiq aldeho kalmil ajo ke ho shal to kalmil khatay to hospital ba ke ho shal tok ho yabil ki ha covid-19 to komin shiq aldeho kalmil ajo tok ho Alejandro Yamatei kwalte khali porque wente lo kin kaiwe dakshin chante yol no nakel nakshin khawt nabli nia ya tite akut waqa mos akhu at tuts kikil nalho alashu puak alashu medi matsash kelkan kibah kunakel ana tsuro khun ko yol be khula akhu nab khula kayin qib shqib no nakel qonim qib shqib no nakel ko elste tuts ke qilsh tunt ba khu yab no nakel ik som kaish ka khawul sket khun khut ne tan aho tunt kane to kuts ti jakt tenho chubil tiba qiba khunakal qib nunakal atro khun yol khula nunakal ke aho tu mos Alejandro Yamatei nakshin chain yol ketnom pektanum tu pashil nunakal nia yabte tu mos aho nunakal nakshin chante yol katsulo katihu yab tokti shiw tulo man tioli shiw tulo nuang ngo kya khunakal toktan kamatsoki ana tulo khun yol be holana akhun na khun kpisi ko khun kai bilana na ka chonte ke